Ama Spainin farming and village food vlog abe hozo se chunga ki pa thu kahin seye tunia hi farming chungchang thu a holim na anane witin farming ki bol hi phachum ham a hi lo le farming ki bol hi bol ngai ham a hi lo le in chen sim do na the ham ti ama Spainin question ani ki bol su ke witin ama Spainin farming hi ep ham ti hi ga agel le hen I het su du hin abai pe na seidinga farming hi muchi ai lo le anje lo hing ho tu ai lo le gancha ke ba thingphung theiphung ho ki tu cho hi abai pe na he theina dinga hi che hi farming ti the banen farm hi mihim zo si ki ngai na sting le gancha akiwa a ho zo sin aki ngai naw ne ho I hol naw a hin sting le hi cho hi ki depend su ke hin sitting le farm hi aphat nahi ta sa jong lungel jong akipa in dam theina akini ye sitting jong le farm bol ho hi season tidan chu me ho anje ho season hi omjin hinla farm bol hon adei phat na chidan chu mi hem midang hon anne lo ahi wang aman adu zita fa phat hi zong le adu zita me chu akit sema akitu hi ale chu adei phat na season lowa ne kum thung liang the he tun vanuya he thei farming chang thua he thei ho ga beu te ama sapena vanuya farming bola farmer farming richest person na a how pen ama chu koi ma dang ai pon hi China gama China gama kin yinglin kiti mi khat omin ama chu vanuya dinga farming bol hola dinga a hope ne hin billionaire hi ama hin vo cha farm lang panga hitia chu na ato ahin ki mangcha hi farm bol dinga a ho pen pa chungchang thu ahin anasim u hite ting zong le ehon hedu vanuya a how pen Bill Gates phat masang jep laya vanuya a how pen Bill Gates ahin tu awang hi Elon Musk ai tai hin la Bill Gates jong hi a how se hilovin USA adinga a hilo le America adinga ma hi farm ball ai lo farm land gam nei len pen farming ball len pen mi khat jong a hi Bill Gates chungchang thu a zong anasim kit u hite vanuya farm len pen chu holai mun na umham iti ale China gama umhin hi chu mundan jiang city mega farm akiti hi chu China gama collaboration chin hi vanuya dinga farm len pen chu a hi chuting jong le iga he thei be khat chu vanuya farm gam la country ho la farm len pen nei ho chu China te ma hin chuting le ama ho bana farm len pen bol kit chu hi le Brazil te noya India te jong athum chan nai na pangin hi ei ho ga he thei ding dolen tua hi vanuya crops thil farm bol la anche lo hing ho la farming alien pen hi anchang chang ahin rice ahin abana ani na chu hi le wheat gehu ahin athum chen na corn ahi le kolbu ahi I cho thum hi vanuya dinga farm dinga akibol len pen chu tun India chungchang thua holim na nei kyu hitin India hi country asigi channa alien la asigi channa ge channa asigi channa ho ahin India jong hi country farm bol la dinga athum channa alin in apangin itivin tua epistate so hin farm bol lin penam itiale UP Uttar Pradesh ama ho hi India sunga dinga farming la bol len pen hivin chuting le India farm thilki bol alien pen hi ale anchang mama chang mama rice mama hin chuting le India hi
zat thum zat yanam khanin apangin vanuya dinga farm lien pena dinga hi cho chu India in ipi vanuya ama sa pena pangha mi tele bongnoi milk ahin ama hi India dinga vanuya dinga India hi ama sa pen ta an pangin chu ting jong le pulses ahin ting le jut ti ho cho a hi India ama sa penin apangin hi vanuya dingin iseitawin India sunga dinga iseitawin tua hi Manipur ichen naw Manipur hin seing kating het sa hidiu hin Manipura zong ama sa pen ta thil ha ki bo pen farming dinga ha bol pen chu anchang ahin ting jong le thil le lo dang tham ta gan cha ho yong iboluvin thil le lo tham thil tam pi iboluvin ga he theidol ko pi ki ti ho ahin be ahin mai ahin ni chi ho hi asang pi Manipur sunga ibolu ahin ating jong le thei phung langa isei jong le mot ahin leng thei ahin ting le thil dang dang jong tampi orange ahi lo le lemon ho champra ho ibolovin additional pineapple leng thei ho jong export Manipura kuna ibolta win hi chiong hi khan to na khat I khan to naw farm langa thil le lo langa I khan to naw khat jong ahin ke paum le zengin tua hi ho din mun emite din mun chungchang thua niaw khat ane se witen e ho hin thingthang gam ahi lo le igamu hi len pita ine win gam ong len pita ine win chuting jong le hi chi hi inchen lo chen sim na dinga phata ine win go jong aningin nisa jong hoizin ting le leisin ho jong hoita ata ine we ahi wangin man cha adan ithep lo jewin gam ho hi mang cha thei po we hi jong le gam len pita ane hui utilize ai lo le mang cha thi mu tin hi le farming akuna farming ball na thei lien pita ine hi mang chau tin chuting inchen num ta inchen ho hoi ta ke cha ik siam do the he mi te hin mi hem zo hung pung che che ding gam le shit zo hung neu che che ding ani gam le shit su neu che che di lo mi hem hung pun phe na le shit ho hung neu che che mi hem min hung la che che ding hi zia chu aphat pe na tua hi aphat pe ni hin which farming lang panga hi e ho emite addition emite hen ibolu ngai hi ne ho jong ha che che entin mi hung pun ji a ne ho hung ha che che ding hi thil le lo ho adang dang ho ingai cha thil ho hi phar khat ki khat le ki ngai cha ji lo hin na hi chi bang hi jong le ne le chawang hi itin ma jong le tua hin hunung dingin hunung ge ya ding a hin hi chi ne le chawang hi ingai cha jing diu hi ji a hi chi wang hi chi farming langa hi scope hoi ta ine we hi chi gam le go ho hi mang cha thim leo hen hi chi phar khat le hi chi ne le cha ho hung ha che che ding thil le lo ho ai lo le ngai chan hoi hung khang tu liang ding a hi cha hi farming lang panga jong hi hoi te ke cha focus na ine wa le hi chi scope hoi ta hin in chen lo chen hoi te ke cha exim do the hi mi hung pun ding ta jia chu gam ho hung neu che che ding hi ta jia chu ne wang hi hung aman hi mo kim lo ding hin ji chu ne hung ha che che di hi sia ne ho hi aman tam che che ding hin ga ve le hen pati khom coriander phar khat la ya hi thil I cho a hi le hi chi free ai lo le hap thil hap na ki mang hin a hin la tu awang coriander nyau cha jing yong som khat som ni man he tai ma sanga chu free a hin tu awang hi free a hi ta po hi che nyau pen ge a hi ji ai sei ma bang wa hi chi gam le shit ho hong nyau che mun ho jong be che ding a hin ne yong ha che ding ting le thil lo hong pamo che ding a hi ji a hi e hon a phat mun phat akilem lo phat hoi pe cha akilem lo pe cha tu phen tu pha na hi hi chi farming lang pang hi additional emite hin ifocus divin team na le chu na kani additional khang tha e ho din hi chi farming scope hi phate ta challenge na ka hin nei ga vekit le hen hi chi ne le cha ho gam le shi no ong ha ding dan hi France New 24 news channel in itin ase khalai chon Italia hi graduate khang tha graduate atam zone hi chi agriculture sector hi lo farming sector a hin
langpang farming langpanga hin na to na ha ball pen uvi ikiti aji chu ga ve le hen ama hoi gam neu cha hin tingla ne le cha yong ha hin gam lemun ho cho ong lo ya hi chi ne le cha langa hi scope hoi ta mu he e chi hi chi tabang banga e ho phat jong India jong hi vanoya an population adinga mihim simza na ani chan na pang a hin phar khat le in 2000 yanam khat ting le kum sang ni izan ho ting le India jong hi China ho khela China ho khela vanoya mihim tam na pen number 1 population hungi te ding a hin chu ting chu le isei ma bangwan ne le cha ho gam le shi no ha che che ding ne ho jong ha che ji a chu e hon tu pha na hi kilem lo pe cha hi I gam le shi no ong mun tam ta ne u hi mang cha thim lew hen farming a hoi te ke cha in chen lo chen hoi te ke cha house na hen lang I pi hi jong iki bol do the hi mi hem hon bon city ho dinga state chum ho dinga min al a in mun neaw chakhana Allah a hilo le akrul min a lot he ga ve ute ama ho chu ipiti ki mangchawa iti inchen lo chen hilo le chi mun neaw chakhana an farming a hilo le muchi ho atuwa abol ham ti hi neaw khat an ve o hi te avelin da seibe leo hen farming langa scope hoi dan hi e hon he thim lo ji o he additional city ho ai lo le foreign traveling ho ai lo le city dinga le khasim na tong awa le hon hi chi farming langa scope hoi dan hi an mu do de he e ho India jinga jong asung lang jinga jong event na le ai lo le vanuin yong ti da taw in India sung jinga jong engineering a hin MBA degree in lekha thimjil na sang ta ni hon jong hi chi farming scope hi abolwa anato hoita ata salary nato hoita ata amuwa hi cho hi anato naw ho da a farming langa hi scope hoi zo ji ai hoi te cha ma ho hin farming la boi pi la hi chi double a income mu anato sangba hi farming ai double income amu theu hi ti yong imu ven hi a chaina a kasai num pen ta chu mi khut na ya government service hen lang ai lo le company ne tong hen lang ipi hi zong le mi khut nu ya na ito u ahin la farming lang ho na bol a hi a le na bol a hi a le koi ma khut nu yang na ke tong lo ni sa zong le ke chol ding a hi lo le tu a hi ki mo hen ai lo le ti hi bol the hi ting zong le an che lo hing lang par farming lang pangai na thil bol hi itin ma zong la yong le kim lo ding a hi mi angai cha na mi hi min angai cha na ne le cha ngai cha na ying ding hi ji a chu lung neu hi vin lung ta sa le lungel dam theina keu se hi lovin ema changa ikilam kai na self employ na hi na zong hin lung dam the lungel dam theina zong a hin ta sa yong dam theina hi a chaina pena a chaina mo ngai sei nom chu khang tha ai ho adesena ai ho dinga hi is it mun hi tu phet tu phat hi phat klem cha hin phate ke cha holai muna umjong lew hen mun hi iman cha igam le shit mun ong tam pi hi ating le gam pha hin goledai tuizong anengin le shit jong hoijin hi cho hi hoi te ke cha phate ke cha iman cha thim wa hi a le inchen lo sen gen the ho jong ikile du igam sung jong khang to ding a hi additional icho bon dinga jong ihon jong het na gilsa ine nei sau hin min bon asim thea ha sa sumle pai lulu na min asim thea ile ho hin inu ipa ipu ipa khanga ko na hi farming lampai idea knowledge nei sa hi vin icho hi simlowa jong ihon self learn ayong ibol the hin hi jong le simwang chu isim ba yong le hoi che sim dingin jong team na le challenge na khangtha loile pai te ho kahin tem ove a chaina in thuchi ho khanin til tuchi mi tu sei tuchi tampi umjong le ka sei num pen ta chu hitin ki se ga la do nom chele ipile tunia ka phat man chan chu hi chan chu hintin ka sei la ko content ho thil le la hoi ka zep lo a ki zep lo hap dinga thil hoi ti ta tampin he du yong ta san min hin la
isei valu isei khilu tampi omjong mai the hin hin lai ki ngai damuitin gel ho na zala khang tha te ho adesna khang tha te ho namsunga khang tha te ho challenge ka hin nei he hi farming ahin farming and village food vlog ahin ave hojo se chunga ki pa thu a chaina ke ya ave hojo se chunga ki pa thu kan se na bon cha bin and dam seun